Sajisin bat keblai pi baro akibat ba. Kibuju kershan, kibuju subscribe bat kumjuru. Kibuju jengmot bat kumjuru, kibuju konto ya ka channel ke jongi usang adu perta. Isa sa kemba license house ni banyak kendu ya Snem ba thamai. Haswa bangen jam ka Snem ka bathamangi ka ban kertiang din. Ya gai ke baraja Snem arjar fulai. Waswa jong kata na kaliang jongi ka kenhu jongi baro kibat dan kibat ya tre. Haka channel usang adu pertangi ka ban ai khublai bat ban pau ke jing sungu ka bakrau ya baro ke jing kershan ke jongpi ya ke jing jengmot ke jongpi ya ke jing penilam ke jongpi ya ke bangi di batrai hak bangi penyak saprang ya ke channel ke jongi hak basami ke khubor hak ba agi pat ke jing pentip ke biadai bat ke emlang ke salang ke bidi ke kam simat ke bidi ba karib ke judgment ke bidi bat ki kam niam ba kam ta ter kumedai ke lat pathai khubor Imla kam dapat paru ke jing sunggu ya ubelai ubala don kan bat ngi hak ke Snem baro si Snem waktu nanti yang ngi kum ke channel apa yang kita buat kijing apa yang kita buat kijing pengkiang nasi ke pengimat. Saya apa yang kita buat kijing baklaru pengiyat, kijing elek kijing iban sami ke kubur. Ni sopan panma pada ngidan kini kijing bakla, kijing penmong, kijing pensungsi ini no, nama kijing ai kubur kejongi. Tan lagi kular banginang penbang ini penjara susu yang ni kekam ai kubur kejongi. Tementah haswa bangin jam sa Snem bawa thamai. Ngkau ban kertiang dia ya ke ai ke beraja Snem arjar arpulai. Bat abang ya keren ya Snem arjar apulai. Kita sibun ba ke jingja ki baca le sei ke ban pensakan mau ke jingja ki ba snubha ke jingja ki ba snusi bat ki we bi ke jingja ki bakta ya ki ye kisam ke jongi ki bakta simat ba kam juru ki bakta ya ke imlang saklang bat ki bakta ya kari ke jongi te ringin umla ban ai baro ki jingja ki baraja Snem arjar apulai nama ka por kan sim asuka ban ora tangki katuk ni ke jingja ki ba khampau ki baraja Snem arjar apulai Darangi phai ka Snem arjar fulai. Ini malai banyak jaga ka Snem kam da kertiang din. Ya ka jing jit nang mikmat lani ka election MLA ka blalong. Hanu Snem arjar fulai ka tahu bunai rempang juga ka Snem ka bamanta. Ka Snem arjar fulai ka slang da ka jing Shongshit jong ka election ani ka jing jit ya kinang mikmat ki bathamai. Saka yu dalwan Mekalaya Legislative Assembly. Baro le singi nang yakan mau ka belajar kan ka Snem ka bamanta makan ka election. Bat kalong ke Snem hakaba ki ba kin pentama ya kinong ikmat ki chomki Elekshon kelas lang nadu ki Januari tatar kamta lamba ka jing Shongshit lamba ki campaign lamba ki rally ba kamta tatar ban hakaba kot juga election ngi i ba sahisin pat ka sang National People's Party kalong ka sang ka jobut ki MLA ang ta ka buat ka de ka UDP ka buat sa ka sang Congress ba ka Trinamool Congress ka sang BPP ba kumjuru ki party Hai kan Snem arjar pelangi i ke jingmi jong keseng ke batmai kata ke Voice of the People Party ke belajar badu sangut ki MLA. Te kendiat sya bangin ya saprang ka aman pen iya ki video ya ke bangi layo ring ha ke por baki pai ba ke dang de thap kerteng nani ki candidate nang de thap kerteng ba kam juru ke jepen kre nang tang de election arjar pulai.
Karisat juga election emergency arajar fulai ke seng NPP kaliyo alpun rungun ke UDP khat ar Indian National Congress san Trinamool Congress san VVP sau HSPDP BJP bat PDF mat ar bat independent ar ngot Badia ka sarkar ke batamai la thau ke seng NPP UDP PDF HSPDP BJP bat ar ngot ki independent Kat bah kaliang persyapan la syong keseng Kongres, keseng Trinamool Congress, bat keseng Voice of the People Party.